i Ukrajina rat, najnovije vesti. U toku je 251. dan specijalne vojne operacije. Rusi su izveli raketne napade na više gradova u Ukrajini. Guverner Poltavske oblasti, Dmitro Lunjin, rekao je da su spasioci na terenu kako bi ugasili požare izazvane napadima ruskih dronova. Prema prvim informacijama, povređenih nije bilo. Borbe su nastavljene na pravcu Ugledara. Naša artiljerija aktivno radi protiv neprijatelja uz podršku avijacije. Minimalni zadatak je da se ukrajinske jedinice isteraju iz Pavlovke i Novomihajlovke i ovladaju autoputem Ugledar-Marijinka. Da podsjetim da će uspeh na Ugledarskom pravcu omogućiti našim snagama da ubrzaju oslobađanje Donbasa i Zaporožja. Oružane snage Ukrajine od samog jutra gađaju naselja Donjecke narodne republike. Pod artiljerijskom vatrom su Gorlovka, Makjevka, Zajcevo i Jasinovata. Ima udara u Kirovskom i Kijevskom okrugu Donjecka. U ovom trenutku aktivan je PVO iznad Donjecka i Makijevke.